yami yaphuma qala eyakhe soloku ngisami asilingani phela Awusi uhlahlanelwa king jwale tšhelete tsa batho di o kena kae tabeng tse makwati wa o kena kae o di jile wena ke qala hore a ke batlo bua le wena ka tsele gong ke a o respect kopa re excuse please. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got Jeff today, and this is exactly all about Josie Basketball Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Basketball today. So guys, today ke ngoletse ke my brother Mona, ere ke mo fefela sebakanyana se fela re hlalosetse rena lebitso la ke mang le go wa ngoletse. Putam kunjani? Ngiyaphila njani siswami? Ngiyaphila. Ke kopa tse di viewers tsa Josie Basketball lebitso la hao le go wa ngoletse. Igama lami uMandla, bengibhalele situation evelele ekhaya. Sibe sashonela umama kuqala ne. Sasala nobaba. After lapho nobaba washona, ubaba wasishiyela imali yabo. Wathi uzoqhubekisa mina ngesikoleni, ubhuti yena naye uzothola something ngoba siyithuka ubaba yabo. Kwase kwayenzakala ukuthi maqedwe ukushona ubaba, kwaza umunye umuntu kabhuti wami kuthiwa ubani uMamelo wafika endlini. Sekahlala nobhuti wami. Sekudliwa imali manje zika baba ngagcina ngabona ukuthi yazi njengoba nibhizi ngena nenza umsindo amapadi le mali yanihlangisa ngicela ifreedom endlini kababa bami yabo ngacela nothola ispace sign ngase ngibaxosha ke udedla imali kababa noMamelo yebo udla noMamelo ababa basebenzisa ngalento zabo nje abazenzayo badla imali boyithu mina ngiyasogola yabo ngifunda la eJohn benzansi so manje ama fees wami asanokuthi angakhona ukuthi abhadaleke. Sesina approximately 3 months lokho ngabhadala ama fees wami esikole uye noMamelo so angisazi ngenzeni that's why nginibhalele askisa ke utlwa le voice yawe ebuhluku le nna kutlwa la buhluku so ubaba khona isikhathi singakanani nashonile eni imali sezinesikhathi esingakanani nditswile seka nonyaka imali zisanda kuphuma like 6 months njengoba ngisho seyina 3 months yonke lento le sezina 6 months ubaba ushone last year unonyaka nje umama yena ukuphi umama kuqale yena ngisingishilo kuqalela washona sasala nobaba yebo masala nobaba ashona so ubaba yena vele ngobe umuntu osebenzayo wasishiyela 300,000 mina noSipho ubhuti wami njengoba azoyenza lento azenzayo eshima go bohluku ke understand go mo hloka fetsa ne le yena ka mo watsho le wena go tšhelete dishiwa ke abuti wa hao and obviously o moholo abuti wa yena ska le moholo jalo vele tšhelete di fitela ko yena yebo so yena Mamelo le yena ke motho senang taba ska data abuti wa ke mosadi ba nyetso re ke masihlalisane nje yebo masihlalisane labantu batholene emva kokuthi babashone kwase kuphuma imali khana azwana lo Mamelo la njengoba ngizobaxosha bazothola ispace sabo but still into engikhalelayo ukuthi angitholanga nix endenge mina ngiyavaleleka esikolweni ifamily ithina awuna borwangani mhlawumbe abobhuti baka baba laba basaphila boragadi abosisi nje abakhulume nobhuti nje bakhona but yabona ngabe bebakhona ukungisiza ngamandla ngaba nginibizanga ngabe siseqedile le ndaba Hey, lovers, Mr. Johnson lovers ke kopa removing because nantse nkulusa bohloko ba tlo bomaka like difficult situation wena ntanga ne ngiya understand kushuthi kahle my brother the reason why wavuma ukuthi mawuthi phume ekhaya uyoqasha wavuma is because ngoba uyabona ukuthi imali ikhona engahamba yoqasha erent yenze yonke leyo nto because I doubt mfana ukuthi bezovuma ukuthi ephume ekhaya ife ixoshwa ngubhuti omncinci yabo so siyavana no my brother ngizonsiyala baqashe khona manje ufuna ukuyonikhombisa nje ukuthi bahlala ko hayi maka ntse tse ding di bohloko wa se bakeng a ke batla bua maka like tšhelete veletse so kaofela ke qala o bona ntwe so like go bohloko shem go bohloko wena ntanga mara so yenza konke kusemandleni ukuthi sizame ku understand ukuthi my brother le imali ziye kuphi because I believe ukuthi nawo nekhathi yakho lapho ngibe neshare yami 150,000 bathe sithathe half kule mali le plus name ubaba ko kushuthi bekumuntu onemali bekasebenza umsebenzi onjani beka yi-engineer yase Adcock wow okay asingeni kukhona khona la because ayithini into esingayitolerate ngabantu abaqola abantwana no basi opportunity ukuthi umuntu haqedile unjani
Hi, wait again if must stand there so retla mo explain hela. O etsala. Ngingathuki mawubona amakhamera baba ba. Yeah. Oh khona la. Okay. Ema pele ka mo kae? Dumelang batho ba baholo, thank you. Oko. Koko. Badala bakhona abantu bangapha ne. Okay. Oh, okay. Koko. Ke rona ausi. Gona mangene o watla. My sis. Hawu, Le bomang. o re batho ba tswetse bicycle my sis. Mandla kwena. O batla mandla mo? Ausi re kopa abuti wa hae lena o ke re kopa ausi. Hayi abuti wa hayi. Na basi o ke bona le tsomo please. Ngibonisa Kunobani? Hayi mandla o batlani? Ngicela ungene lapha. Ngicela ungamendlaleni yami. Oh, Mina ngizokulayitha ungazongiphaphela uthi. Yeah. Hayi. mandla unanaka bethu wayibuti. Ngicela ka go bona go wasa. Unanaka bethu. Wa bona go wasa. Kwenzakalani? Amakhamera kwenzakalani? Yeah, abuti mamela he okay. Ngiyaphila kunjani? Nyaphila ke. Ausi ka mo lona ntse o bua makhe kopa re tlueng mo ntong please. Kopa re tlele ka mo. Because if I yon choya lona re le ne le ipadi wa msadi wa hore girlfriend a o pata. Amakhamera man. Wa o mo pata. Ha ke a mo pata. O etsa? Ne ke botsa go kae? Rona go botsa ore mandla hayo se re fitla mo. Wa etsa Ke jwang? maketsa ke re ke bona batho ba bangata ke tsebe ho etsahalang. Ngibona lo oyiwani omaziyo that's why you want. Ke a mo tseba mandla. Mandla ke kopa ba jwetso go tletse kang. Mara o ntse o tseba go tlile kang hantle. Uyazi ngize ngana ngitaxi kokuqala ngiza la. Yeah, ngize ngemali zika baba. Share yami. Ausi o kena ka. Hayi shada ntatwa. Kena ka. Sipho. Hayi ngizogoba. Wait. Wena uyakhohle ukuthi nithi nifebezela ngeimali zika baba wakho. Ema, ufebezela li wena hantle so ka chelete tsa abuti. Ya feba. Ntatwa ya gona. Langufebe. Une ring wena. Ke na yona. Tsana o ga se sa. Ke ga se ka bu. Phela selanga wena. Aweke upi akhulume kahle ngoba udla imali naye. Wena uyacabanga mawudla imali zika mayike. Kumelana bayajuthana iyo naku yabona. Awuyisho. Yetsa. Uyibeyile. Hayi wini buwela hakana. Usukena ka itabeng tse. Untwatsitse kopa bue ha ke di tšhelete tsa tso di jang ke sone se tswang bua o le so bane wa bonahala gore tšhelete a o e wa bonahala Spokesperson sakho mhlambe. ke spokesperson isifaphansi Umuntu wami. so ungena kuphi imalini zakho nobhuti wakho maybe Angithi uyazi ukuthi yonke lento iqale kuphi. ufebeni eyimalini Ziphi imali zona? Imali ye-time ithe mayiphuma yime ngimdala ngithi bemele ngisayine off yonke into. wenzeni manje Ala yami yaphuma qala. Eyakhe soloko Soloko ngisami asilingani phela. so mangalingani Ngoba ngoba una 23 una how many years wena ngoba mina akakekho under age bhuti so I understand ukuthi because of if nale under age nato dithola after u 23 so akibona ibuthatha wa uthule amaloya yiyo athini nalawo maloya namaphepha unamanga amaloya soloko uqalile Isayatla shata ha go jwetsitse go tlo ithola. Ame kancane wena sithi selanga wena la sa question lo green bomber wena selanga wena la. Nje yami ungazosijwayela. green bomb kwanete lapha mfethu okwamanje imali ayikaphumi ipaperwork amaloya yakho kuphela uyabona wena hanhla udlala iphume qala So wathi Amaloya- ungacabanga ukuthi umfowenu kumele esikoleni ngoba manje imali yakho ikuphumele wena. Ucabanga ukuthi udla ini yena esikoleni ukubhadala ini because uyazi ukuthi ubaba akasekho emhlabeni. ya esikolo ya yiyo vele ungathi esikolo ngoba unandaba. yiyo bengiyibhekile namanje ngisabhizi ngiphushana nayo awuyibhekile for 3 months angapha uyiseke 3 months ani no usabhatali so bowuyibhekeni kanjani mara ngilobhi angithi akusi mina ngisingiloya uwe Ukhulula emalini ngani manje wena? hayi confidential wait Yeah, confidentially. ke wa utlolla girlfriend yawo ene kene ntse so go ja chelete ya ile ntse bofebe ba lona le lithu chelete ya ngwana ba thuntse yesa yes wa bona go wrong mara ha khone ya sekolo dithuto tsa di khone go di tswelle pele ka baka la le girlfriend yawo e buang a holo mara okay ge o tseba kunale
ngineplan ke ne. Yazi iplan yami ke. Yini plan yakho? Ifanga na tšhelete hayi. Ya uzwa ngicela simamelane. Uzosibonisa amaphepha before sihamba la ikhunto yakho bhuti. Amaphepha wekho kimi. Usadlala ka wena ngithi uthama loyo. Uthe iyasizowalanda endlini. Kanti usile nawe. Amaphepha asendlini okay. Kunemoto eziyi2 endlini ne eJardini. Kunemoto eziyi2 na. Yena akazithengise lezo imoto. Athengise lezo imoto. Awusi uhlahlanelwa kingi shwa. Tšhelete tsa batho le uhlahla o kena kae tabeng tse? Makoti wang o kena kae? O di jile wena ke. Aus, ke kala hore a ke batlo bua le wena ka tsele rong. Ke a o respect. Kopa re excuse please. Ke kopa o tloe mo pela rona. Ke a o kopa. My brother fa ngwana eno tšhelete sa hae. O ska re teng. O tlo go bontsha dipampiri. Uzwa uthini? Ngithi asibonisa amaphepha sendlini. So sifuna ukubona ukuthi lawo maphepha ukuthi kuphume malini. Number 1 simqashweni lana ne. Bangiphinda mamelana. Cabanganga mawuthatha imali. Bongacabanganga mawuthatha imali yomntana ukuthi kusemqashweni. Umsini niyasitabulela impahla. Yeah, because about my brother, one thing about you, one thing how you sick, uyagula wena. Anyeke ukuthi umntana kini umbone ukuthi uyagula. Uncle. No, lava simbambe if ufuna ukumkhukumisa phezulu. What if imali izophuma after 3 months or ngizoyithola after 3 months leyo mali? Nakhona akayithi. The time uyithenga, no, emabili lovers. When at the time uyithenga uze wam-include lo mntana lo wakini wathi nangithenga imoto. Wena how about ayithengisa? Asi choice yayo rena tshwantse thengisa dimoto. A la tshwantse thengisa dimoto. Ntho inhloka ngifela ke tšhelete ntate wae. Ifa ngwana tšhelete ntate se re po. Une family lo muntu wangabizi family uthi sihambe siyodayisa ngoba ngumfowenu lo. And nabo ankela nabo wani bani nifike nikhulume grand. Mr. Thon samthatha lo sami. Lava skiri lo ka mukuka ka bukugwa mo shabisa udimo. Ha so re ngithi manje ngithasambe siyokhuluma lento. Ngibamengezana. Akakubambi ngezandla lezi ezidla imali. Nithi ukuthi ngikubamba sambe. Yeah, ha re muntu. Yini ungazosijwayela wena? Awu usile kanti. Uzositshela isipetshana lesi. Lawo ka mukuka sika parachute. Mamela la wena. Sihamba nayo lesilima sendoda yakho. Mamela la sitshela. Le imali lezo okudala uzidla sisi wabantu. Yazi nizozibhatala, uzozibhatala wena sipetshana. Ngubani omunye omaziyo kwifamily yakhe lo muntu? Ke tseba yena fela bona fela. Ha o kena taba tsa bona tsa tšhelete ha o utlwe bohloko mohlomong. Ha o ha yo painele taba ya go kena taba tso sa di tsebeng. Mamela sitshela lesipetshana sakho ufuna. Cela sengicedile niyasedladlini. Utheni mawuceda nesezana asizwanga. Insayisa yakho iyasala. Ayikho lapho yakhona. Akasalela, yeah, akasalela. Mamela wena ungangeni indaba ongazazi. My sis, because of utla tshwarela ntho tso sa di tsebeng. Uyasiva sithini? Yeah, uhambe uyofekela le emzini yabantu ungathathi imali yamafa engahlangananga nawo. Hawo umsini aselisena umsindo sengicedile nomfowethu. Sengicedile nomandla umfowethu. Angithi amamelana. Siyaphuma sesifonelile no baba omkhulu saphuma manje sothengisa imoto. Asithengisa imoto sifuna ukubona amaphepha. Akunemoto esithengazo awuna dikolo tse rekwang. Wayidize ba tšhelete ntate wawo. Uphiletse lena ke ntate wawo. Dikolo isa eng? Sokuqala nemvula mfana. Siqala imvula niyabona. Angithi yini West Sky. Mfana ngicela ubhale isholo siye emotweni. Guys, lipule bile sena holo. Ke tla bona le next episode. Ere ke lo kena kolo ing ka pele. Yes baby ke le rata ne re ke thusa ngwana tšhelete tsa o sela buto. Amang peleng. Wait. Pula